Kayak naon coba kita. Pasti ngalapor ya udah. Kenapa kakak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neno. Apa lari kakak? Cingga. Lang. Naon? Tadi aing kepanggil si Baron di jalan. Si Baron? Heeh. Lu pernah macet hayam eta? Lain. Lu kemari loba kasus nih. Bahaya ya mah. Bahaya. Heeh, pugu bahaya. Ih. Yuk aing balik ya. Ini saya maghrib nih. Ya. Assalamualaikum. Waduh. Kudu BBJ nih mana? Kasih Abdul jeung kabarudak. Kunaon sih sia teh? Jadi hantu. Kunaon aing mencetan suku. Sekalian wetul. Suwe teh. Ada. Si Abah. Iya budak kunaon? Jadi hantu. Hantu aing teh mah. Hari riweuh we keur balangsa kieu ge. Si Abah mau nih kitu-kitu teuing. Mau beli-belikan obat atuh. Eta make naon? Duncengit. Bal lieur eta mah. Atuh da obat coba. Geus kayak orang pembelikan obat. Atuh pambelikeun. Ada. Siang orang ge kos aki-aki. Sia ka aing kitu-kitu teuing tuh nih goblok. Coba bah dia tak mah. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Kunaon sih? Bahaya dulu mah bahaya. Si Baron. Si Baron. Heeh. Lu mana? Lu bakal sisani. Aduh. Bejakeun deui ka barudak. Bisi aya kunaon ieu mah bahaya soalna kudu rada waspada bejakeun ka barudak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Abah euy alhamdulillah. Mana obatnya, Bah? Tah uyup kumaneh. Astagfirullahaladzim. Ih mana juga bilang. Eta huntu bebeak terungsing deui. Beta mules. Beta pengen buang air. Perut beta sakit. Astagfirullahaladzim, itu gedang. Gedang apa? Ya Allah. Bet, apa? Nah, gedang ya? Mana? Jika itu Haji Romri. Oh, boleh. Oh, yuk. Eta pemainnya kemana eta? Beta mules. Bener lah pengen gedang lah. Gedang lah. Gedang bet. Alatnya hiji apa dua ya? Dua kakak. Wah lah. Ayo yuk. Kanyawan Haji Romri mah ya. Moal ulin dah. Enak itu kakak. Bet. Apa kan? Alatnya hiji we. Ulah bal bating. Hiji we hiji. Tawan ya? Ya. Urang ngintai di dia bisa Haji Romri mantan. Ya siap. Haji Romli, tah hiji, nah dua budak teh ngana. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustaz? Urang kanat ya, adon cicanetan. Buat apa? Iya, anu gering mang ubahan kayaknya. Sudah. Bisa panen. Ya sudah ayo. Malam, Bos. Malam. Duduk. Siap. Kamu tahu tujuan saya membebaskan kamu. Karena saya ada tugas buat kamu.
kamu hasut semua warga sini untuk mengkredit barang kepada saya. Soal imbalan, kamu tenang saja. Mulai dari sekarang, kamu ikut perintah saya. Intai mereka. Kapan ya? Sekarang! Siapa Ustaz? Pulang lagi saja yuk. Ayo terusin ke arah. Ya sudah. Ustaz, kenapa di belakang? Itu Tanggus bet temuan di bet. Bet, mana temuan di dia? Ya. Ustaz ke anak Pak Kebon ngalah daun kecenetan. Ulah kemana-mana, ulah kabur. Ya sudah. Temuan ya. Ya. Beta mau ringkas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Ustaz ngagetin aja. Sebentar enak. Ayo Bu, balik. Ya sudah, ayo. Lalu waswai sebentar mah. Mana belutna mana? Kodok menang tuh. Iya oke. Lain. Pak Ustaz, kenapa takut? Kasian bang mah. Ya, ayo. Pak Ustaz itu apa? Mana? Itu di pohon pisang. Gua sini gini.